lahir? Hah? Oh iya kah? Wow, kue lebaran. Hai gengs, welcome back to our channel. Ini kita baru balik dari belanja. Jadi besok itu adalah hari libur. Kita juga lupa, baru ingat. Terus hari ini tuh sebenarnya wedding anniversary-nya kami yang ke-14 tahun, luar biasa. Jadi kita buru-buru ini ngeliat apa yang available. Kita belanja tadi ke Aldi. Terus abang masih sempat dapat surprise bags. Ada berapa sayang? Tuh, dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 surprise bags ya. Jadi kita bakalan unboxing. Lalu ini yang belanjaan dari Aldi. Sama aku ada beli bunga. Nih, mama beli bunga. Bagus banget nih warna kuning. Secerah cuaca hari ini. Wedding anniversary kita. Waktu itu kita married juga 14 tahun yang lalu. Cuacanya kayak gini nih. Panas banget. Hey. Não. Yes. Bravo. Wih. Wah. Dankeschön. Dankeschön. Yumi-chan. Yumi. Lass mal los. Wih, Yumi, lihat mama. Yes, ya good. Wih. Mari kita start unboxing. Ini udah. Oke, pakai lampu aja kali ya. Yeay. Aku mau cari. Apa baby? Da.
Pertama kita ambil, abang tadi masuk ke Unimark. Wow, kita lihat ya, dari Unimark ada chips, ada Knorr, Gulasch. gula sauce noodle. Yeay, ada. Hah? Keine Wurst, das habe ich alles extra gekauft. Gua harus buka. Unimark. Oh, sorry. Terus ini ada cake untuk dibikin di apa namanya, di tas, di mug, cangkir. Terus ini ada vegan mayo, Mayo, mayones. Ini ada tea, iced tea, hibiscus dan peach. Yeay, ada kacang mente, ada kacang mede, kacang mente. Apa itu? Ini untuk cemilan dengan cranberry dan kacang mente. Terus ini ada Ein Lämpchen, Osterlämpchen. kayak waktu itu dapat Easter Bunny, ini yang Easter Embe. Tuh, di sini kita mau jalan-jalan sore ya. Tuh, next, biasa kalau udah mulai hangat ini pintu sering terbuka karena Kidos main di luar banyak lalat, karena kan depan rumah pun apa namanya, ladang petani, keliling ladang petani, jadi harap maklum deh. Oke, ini yang vegan mix, vegetarian mix dari Spar. Ini ada chips, sea salt and vinegar. Ada ini Schaumrollen namanya. Jadi dia ini kayak pastry gitu, isinya dengan gula. Aku kurang suka makannya. Wow, ada vegetarian sausage. Ah, cool, Bratwurst. Wie viel? Bratwurst. Zwei. 2. Ada selada. Ada fresh cheese. Ada vanilla yogurt. Apa sih? Ada kebab. Wieder? Iya, kebab Vanilla. original vegetarian. Wow. Dan Die wollte ich schon kaufen. Yay! ada radisien. Lobak bulat mini gitu ya. Das muss der Wegemix gewesen sein, gell? Ya, vegetarian mix. Vegetarian mix cuma satu. Bukan nur eins. Ah, mach mal zwischendurch Unterbrechung. Gitu. Das ist Brot. Aber lagi. Dapat lagi yang ini. Tapi isinya 3 dan isi Für 2. Mama. Ada cake cherry ya ini ya. Coklat cake. Ya. Coklat cake. Brot. Eiweißbrot, vital. Oke, jadi ini isinya cuma roti-rotian dan kue-kuean gitu ya. Zimtschnecke. Wow. Iya, abang Kocik favorite. Ini ada cinnamon rolls, cinnamon rolls ya. Hah? Cinnamon. Ya, apa sih namanya? Kayu manis. Schmerzhafte Oh, Schokolade. punyaku ini. Keno coklat favorit. Ini ada cheese bekecot, Sonnenblumen. cheese snail. Nur wenn das was mit Dings dabei hat, dann ist Aber es ein waren viel sweet, gell? Iya, yang kemarin kita ambil dari Bila sama dari Unimark. Cuci dulu, cuci. Haltung. Oh, kita ambil dari Unimark, itu isinya memang cuma roti-roti doang ya, nggak ada cake-cake-nya gitu. Die sind nicht mit der Oh, Ich mag sie auch, die schmecken so gut. Ini ya, mix. Wow, kue lebaran. Premium. Ada kue lebaran premium cookies. Da brauchst du also Tiroler. Sausage, untung tadi abang tanya, aku bilang enggak, aku nggak usah beli. Wow, Yumi Chan favorite. Ada croissant, Mama, ya, diese Bärenchips ist auch mein Favorit. selada, ya. Wow. Wow. Selada, tunggu baby, tunggu. Mau juga ini pedas. Ada lagi pedas. Und dann noch, Ja, aber obwohl ich Gott, sagen muss,
Sharp kan? Coba cuci. Itu sama abang. Das war schon nicht schlecht, denke ich, oder? Was drin Iya, war. iya. Wih, dapat chicken apa nih? Oke, dan ini tuh paha gitu ya, besar. Ini yang dikasih makan dengan jagung. Jadi dia warna kulitnya kuning gitu. Das ist die Ober. Pedas kan? Pedas, aku udah bilang sama dia. Die Oberfläche. Buka lagi. Na, doch nicht. Wow. Alles gemütlich. Selada, ini kita harus banyak makan selada. Nochmal Salate, ey. Oh, double selada. Wow, apa ini? French dressing. French dressing ya. Also für Salate, ja, Buat müssen wir salad. machen. Emmentaler Macaron. Macaroni, cheese. Und haben wir wieder Glück. Wah, Dann haben wir noch mal. ya, ada roti. Roti enak. Wih, ada lagi. Und? Ada Donut. chips lagi. Ini terakhir, Donut. iya, peanut chips. Und noch the last one. Oh, yang terakhir udah. Masa udah terakhir? Das ist alles leer. Hah? Oh iya kah? Astaga, 1, 2, 3, 4. Udah ya? Wow, ganz anders. Wow, ini sangat-sangat beda dan ada Oh, harta ich sehe karun da dalam was, dia. ich Aku sehe udah da lihat. was, ich Aku sehe da udah was. lihat. Ada telur. Tadi ini ada margarin. Ya. Ja, da. Wah, ada salmon. Ada sup noodle lagi sama ada cheese. Amazing. Ini cheese-nya bolong. Loh, ini bolong banget. Wah, Astaga. amazing. Aku kasih lihat kalian ya, gengs. Ini kan ditutup dengan harganya. Biar aku kasih lihat kalian. Discount. Makanya dia diskon, dia bolong. Ditutup begini. Nggak kelihatan. Yeay. Ya, isinya oke banget ini. Auf jeden Fall müssen wir das viel Salat essen. Ada salmon, ada ayam, ada kebab, ada sosis. Amazing. Wow. Ya udah, sekian dulu vlog kita kali ini. Terima kasih sudah nonton. Thank you for watching. Sampai ketemu besok. Sehat-sehat semua. Sarangnya. Sarangnya. Kita mau makan dulu. Mau makan apa? Kita cobain salad dressingnya sama dengan selada. Happy wedding anniversary. Nah. Dan ini ada cinnamon. Apa sih namanya? Cinnamon. Aku bilangnya emang cinnamon rolls ya. Wah, ini enak banget pakai kopi sayang. Eigentlich sagt man seine Marron. Cinnamon roll. Oh, Aber nggak nur mau wenn yang das ini. nicht. Oh iya. Wait, yang dari Aldi ya, ada 2 apel. Karena kalian pasti tahu Yumi-chan harus makan apel tiap hari. Ada semangka, tuh sayang. Tik. Terus kita ada beli beras. Sayang, jatuh nanti. Jatuh. Oh ya, Abang Kocik butuh, tadi kita ke toko perlengkapan sekolah, butuh lem sama butuh clear. Terus ya gitu, ada sabun cuci tangan dan ya begitu deh. Segini aja. Oke, kita mau makan dulu, makan malam. Lalu kita mau jalan-jalan sore. Sip. Das ist ein Monster. Hast du das Louis? Das ist so lieb. Auch ein Monster. Dan ini semua hasil kita jemput berkat hari ini. Luar biasa. Wow. Ada salmon, ada sosis, ada vegan sausage, ada vegan kebab, ada chicken, roti-rotian, kue-kuean yang manis-manis nih. Nih, sayuran, selada. Banyak deh, ada kue lebaran. Ada kue lebaran, ini ada kue Paskah. Kesukaannya Yumi-chan dan aneka chips buat cemilan gitu.